dobrodošli u novi video. Danas, kako sam vam obećala, otvaramo sva ova Kinder jaja. Ako ste propustili video gdje sam našla ovo jaje, pogledajte ga na mom kanalu. Možemo početi sa otvaranjem. Izaberemo ovo tu rozu. Jao, šta sam to dobila? To je neki žigić. To je lav. Da ima i neku naljepnicu. Ima. To je lav naljepnica. Dobila sam žig. Sad ćemo probati ovaj žig. To je šapica, možda ima još jednu. Sad ću probati njegovo lice. Super moje lice. Super. Baš je cool. Baš sam sretna što sam dobila žig. Nalijepila sam i naljepnicu. Žig ćemo tu staviti i zabiremo tu roza drugo. Napravila sam mali kimbertitić od Kinder jaja. Šta sam to dobila? Dobila sam slikicu od zmije i brojeve. Oni se otrgnu sigurno. Sad ću slobiti ovu igračkicu da vidim koja je to igračkica. Složila sam jedan dio, sad ću staviti ovu sličicu. Ću staviti drugi, ovaj zelenu. Složila sam igračkicu. To je nešto za bacanje, ko dobije najveći broj. On je pobjedio. I sad ću da vam pokažem. 5! Nije najveći broj. Evo vidite kak je ovo super igračka. Moja mama će mi se pridružiti u otvaranju jaja isto. Pozdrav! Hoćeš mi Nina pokazati sad šta si to dobila? Što je to super toliko? Ako dobiješ najveći broj, onda si pobjednik. Mogu se igrati 2. Dobila sam 15! Zanimljivo je ovo jako. Evo da pokažemo i ostalima kako je to zanimljiva igračka. A isto tako si zanimljiv i ovaj žigić dobila. Baš mi je fora. I naranđaste isto boje. Da, ko u starim Kinder jajima kako su bile zanimljive igračke. Baš mi podsjeća na njih. Sad ćemo malo pomaknuti ove čokoladice. To ćemo pojesti malo poslije. A sad ćemo izabrati neko drugo jaje koje bi mogli otvoriti. Šta misliš koje bi bilo zanimljivo? Hoćemo ovo? Da, može to sa brojom. Sad ću otvoriti ovo sa brojom, jer da neko zanimljivo i ima i broj 15, pogledaj. 50. 50. Da vidimo šta se krije tu. Jao, šta sam to dobila? Nešto plavo. Nešto plavo, da vidim kako se slaže. Pa ćemo vidjeti kakva je ovo muha. To je neko povećalo. Ali ne vidi se ništa. Evo bude mama pokazala ovak tu kod kamere da vide kako smo muhicu dobili. Hoćemo li izabrati neko drugo jaje? Ovo ću uzeti. Ovo. Može. Sad čokoladicu. Tu je neka naranđasta. To je naranđasta, to znači da je posebno. Jesam jako nestrpljiva, šta bi to moglo biti? Ja isto. Wow, to je neki zeko, Nina. Da, to je neki zeko, beko. A da vidimo šta je. To je lokot. Tu
ćeš moći svašta zaključati sad sa tim lokotom. Bude mama probala? Može. Evo da odmah i pokažemo. Znači mali zeko. Pa se zove lokos. Lokot, a ne lokos. Ima ključić, mala ključanica. I to je zeko ima neke uši jako su mekane. Znači lokot nam je otključan. I Zaključao. zaključano, ne ide više ništa. I to je to. Sad ćemo maknuti ovo s ove strane malo tamo daš mami čokoladice. A mislim da nam je Nina sada vrijeme da konačno otvorimo jedno veliko jaje. To, ajmo to probati. Ja sam jako nestrpljiva da vidim šta je unutra. Naše velike. Moraš malo snage uključiti. Mišiće, mišiće, mišiće. Bravo. Koliko je unutra. I naranđasto je, Nina. Posebno je. Naranđasto. Ajmo probati sada to otvoriti. Što je puklo. Skoro. To je Miraculous Bubamara. Bubamaru smo dobili. To je Miraculous. Super. Iz mojeg najdražeg crtića. Daj da pokažem malo da vidimo. Bubamara. Može i stajati. Odlično. A šta nam je ovaj mali, kako se taj mali zove? Taj mali se zove... zaboravila sam. Nema veze. Predivno. Jako mi se sviđa ovo. Od tog malog se Marinet pretvori u Bubamaru. Da. I ona isto ovako može stajati. Wow, zajedno stoje. Ajde okreni da se vidi to kako zajedno stoje. I lijepo sam dobila igračkicu. Najbolju do sad. Ovdje su nam, kako se zove, Adijan i Bubamara. Nego crni mačak i Bubamara. Crni mačak. A, ovo nam je privjesak za torbicu, ovaj mali. Ovaj tu. Super. Znači, taman lijepo paše nam ovaj privjesak i lokot. Možemo ih zakopčati zajedno. Sad ne vidim gdje je ključ. Zakopčamo skupa. I ne može nam ga niko uzeti. Wow, Nina, što si super igračkice dobila. Jel ti se sviđaju? Jako mi se sviđaju. Pogotovo ova tu Miraculous Bubamara i ova tu mala životinjica. Da, čak smo dobili dvije posebne, jel tako? Da, dobili smo ova tu dva posebna. Dobili smo danas odlične igračke, ali nam je ipak za danas ovo malo previše čokolade. Zato ćemo ovaj video otvaranja Kinder jaja ipak morati podijeliti u dva dijela. Gdje ćemo drugi dio otvaranja Kinder jaja biti uskršnja tema u kojem ćemo otvoriti ovog uskršnjeg zeca, ova 4 uskršnja Kinder jaja i ovo ogromno Kinder jaje. Mislim da su svi nestrpljivi da vide šta je u njemu. I znamo da smo vam obećali otvaranje svih ovih ovdje malih Kinder jaja, ali je Nina odlučila šta? Znači, pokloniti ove ostale Kinder jaja za svoj rođendan svojim prijateljima u vrtiću. Tako je, nadam se da se ne ljutite, ali Nina je htjela da ne uživa samo ona u ovim jajima. Da i uživaju moji prijateljima u igračkama i Kinder jajima. Tako je, da ipak da ih razveseliš sa slatkišima i igračkama, jel tako? A vi vam možete napisati u komentarima koja vam se igračka najviše svidjela što je Nina dobila. Napišite nam i koje ste vi igračke dobili ako ste nedavno otvorili koje Kinder jaje. Ako vam se ipak nije svidjelo nešto, stisnite dislike i napišite što vam se nije svidjelo kako bi to mogli poboljšati u budućnosti. A ako vam se svidjelo, stisnite like i subscribe te notifikacijsko zvono kako ne bi propustili drugi dio otvaranja Kinder jaja, kao ni ostale zanimljive videe. Hvala vam što ste ogledali video i ostali s nama do kraja. Pozdrav!